Omonchumu ligereri bono na gukwanira ndawansia sobereta semarogoba yabono chinga kini gukwaligania semesa ya mangana Amayia nyare gukomanya gati yari twabire to gukwaliganire kurose mambe yarenge ntambe kwika Chinsa chigabono chiabono marogoba litukaligali ya Ijumaa tariki 15 na ibere omutinyo kabiro mwaka w'ikiri bubere na 2023 na mange habereka okolekana ayo aseri bwango chikogo sansamuranira na gukomanya senchira yoboyekira no bunabali kibaitwa bako yasangirira kurwa chinkongo chonsi ime na isiko yorgongo rwa Gusii Omonchumu ligereri bono litanganike gimatara mangana yo asenchira yoko ya chuta. Na nimesikia vizuri. Mimi nawangojea hapa Mheshimiwa Ruto utakapokuja na jeshi yako yote, utatuambia utatupea pesa zile ama utupei. Abarayi bagechigwe Ruto ntokoganyete Gusii otebiro mu governor we county ya Kisii Paul Simba Arati. The foregoing, each accused person shall be free on their own bond of Kenya shillings 300,000 with surety. Omwane barongo koiba kurwa nyagetari abakagiru babwato kirwara ligo sento komanye. Abantu banyali bali masaba bagati chikura cyabo baronge nende bagachora manduku n'umujumbo obo chikura nigo tuabwete boyikira no mwesa se manduku kigambero gya tugutira ro kwamerere ko buyibwaye. Sayamo na yanda mange wono Omonchumu ligereri saransuke nkomanya senchera yoboyekirano gendera gotubwati yango eterense meli mtandanse ya Facebook Ndizi TV News Digital na boygense meli ya YouTube na bogotonyora obuna Ndizi TV News litokubwatira na erogotera sumu na bwimanyiryo igakorokwa Joshua Auta literani nchenkorokwa Vincent Onyancha. Igotogo cha kemesa yamangana Amayia anasoroboti bene igoro yumurewe kyama kia ODM rera murodinga sentunde tangane akoretare yaye imeyero ngorwa Gusii echukura chobo cholyo bone konyarago kolekana rairani ga karetare yaye go chakira se county ya Nyamira anasaumira na bamenyi bensemo yake roka bara ikurwa se county ya Nyamira nigo bagikiryo murebwense anasokorokana go sega sigejo kabiro mwaziri bobolendi Dr. Fred Matiang'i asebati ambacho kubwatana na Raila Odinga na gukora emirimo asobwamo omuri kitokoro se county ya Nyamira Jobu Maangi na roboti rwa senchira yoboime. Omuraibu kiama kia Azimio la Umoja Raila Odinga nakora igikaro gya People's Baraza ase county ya Nyamira asatalero muchokeroka ugotoka ase bunge ya Kitutu Masaba. Lakini sisi nataka Wakenya wasikufe moyo, Wakenya mpaka wasimame imara. Nagikelia ogusagana kwe nyumba yoyo kabeire omwaziri w'oburendi w'ime Dr. Fred Matiang'i. Mlango hii, bunye mlango hii bila ni yoyote. Bila dini yoyote. Hiyo ni ungwana. Ndio serikali inataka. Nimwambie bwana Matiang'i wewe kaa imara. Mimi nitakopa na wewe. Ingana yabage gusegeto n'abarayi bayikirane sense meyo asibasaba serikali gusika Matiang'i asengenje emereme yakoleire nse icyo ya Kenya. Kurubabunete ase omowateri Matiang'i mwae orwalire ntoko inkiba kolire oyo minto na chabo mubenake oyo minto Ruto aachane na Matiang'i anikuje mimi mwenyewe kwa sababu mimi ninaongoza kikosi ambacho inampinga. Nyinyi msiposimama na kijana yenu mtaumia. Mimi nataka sasa muamue ya kwamba ile ambayo inafanyika kwa Matiang'i itaenda kwa umiza. Omubunge Okitutu Masaba Cliff Ombane Gisairo namochia serikali asengenje gukina gwekerengo ky'obugima asasaba serikali kuira getambukiro kyabwango irinde gukonya abakenya. Walisema unga haijapanda kwa sababu ya vita ya Ukraine. Sasa tunakubaliana na wao. Unga na mafuta hazikupanda bei kwa sababu ya Ukraine.
Sasa watu wafanye nini? Wafanye nini? Mbagi kelia baraiba beri bagutalira umuraibu wense Dr. William Ruto asense mu ya State House au bakorwa somrengo o Azimio. Wanafanya ukaidi na uchauri wa kuenda kufanya corruption pale State House. Sote tutawalaani, si ndio? Wangapi wanasema wasione viongozi kama hao? Atibate bambatiko bwaterana no musiki Raila Odinga elinde koleta amonchererio asense icho ya Kenya. Mjue hii vita si yetu viongozi, vita ni ya mwananchi. Mwananchi akifuatilia haki yake. Tumesikizana. Mshikilie na msiangushe. Na sisi tukiongozwa na ndugu yetu Raila kusema kwamba Jubilee ni mojawapo wa vyama vya Azimio la Umoja wa Kenya. Hatutakubali vyama vizoroteshwe, wabunge wananunuliwa kama kuku sokoni. We could take year with Moi to bring one multi-party. For Ruto, it will not take 2 years. Mukisimama kidete na Raila Amolo Odinga. Kuruase County ya Nyamira, Ginko reporter ya Ndizi TV, Job Maangi. Mbiyamono humurikito Job Maangi hasaroboti rwa senchira yoboyekirano kurwase county ya Nyamira gotikara boyga samangararengete na siasa netaro yayo murebeke make ODM rera moro dinga sorongo rwa Gusii goikabona se county ya Kisii ni gakoromo yegomba na segeti ya Gusii stadium asarigani gono mo governor boy county ya Kisii Paul Simbarati rera gokwana kurwase nsemeyo ni gamucho yo kabiru mo governor boy county ya Kisii James Yongwae aso konganya kurwase kyama kaligia ODM na kwebwatani ne serikali Mulikito Josephat ya Misi na Mange. Nase egatigie chigosori kia Gusii Stadium. Abamenyi be county ya Kisii abakena banene nigo baikirana segetigie chigosori kia Gusii Stadium elioko mwarigania omuraibu bombu Azimio Raila Odinga uyo nyarakoba wikirana wo omurayu ya nyarakoba kogikiria anene kiombe kelike obochone chimbebe IBC sogokora emirimo yaye ubwasi okubotaiyo. Bwana Chemukati alikuwa yeye ni wawili, yeye na gapi pande ile ingine naibu wake Bibi Cherera na watatu, pande ile walikuwa wanne, pande ile walikuwa watatu. 3 na 4 hivi ni mingi zaidi. 3 na 4 hivi mingi zaidi. Majority sana walikuwa wale wanne. Wao walisema la. Walisema nini? Walisema nini? Chemukati na wale wawili karagosi wake wawili walisema ndio, sio? Hivi ni mzito zaidi. Hivi ni mzito zaidi. Baba aliteuliwa na makamishina wanne. Bwana Ruto walikuwa watatu. Sio? Boigo Raila nigo aganirie serikali ya Kenya Kwanza inyareko bagikoira ebitambukiro byelichiko elio koenekia buna uyo kabere omwaziri bwobolendi bwa Fred Matiang'i unyareko bakonyora obwene bwae. Huyu ni mtu ambaye juzi alikuwa waziri wa usalama katika taifa letu. Hata kama kuna makosa amefanya, simwende kama mangwana, simwandikie barua ili akuje, ili mmoja yeye. Bwana mnaenda kwa bomu yake mnavamia kama nyinyi mwanajeshi wa Hitler. Tunaomba tafadhali serikali, kama mko na shida na Matiang'i, ita yeye. Hakuwa mtu hivi, alikuwa ni waziri wa usalama. Chochote kibaya kikitokea kwa mheshimiwa Matiang'i, ikiwa ni jambazi, ikiwa ni askari, tutakuuliza wewe kama kiongozi wa nchi, ni nini kimefanyia ndugu yetu. Omugavana bwe county ya Kisii Simbarati boigona bwate engwane yogokwana. Jana hapa tulipewa ripoti ya wafanya kazi 1,300 ambao ni hewa, ambao wanakula pesa nyingi. Watu 133 ambao ni disabled, lakini 100 wako na certificate za uongo.
Si mmesoma hapa? Si mnataka kazi? Naambia mimi sirudi nyuma, nauliza EACC, if you are serious, nimeona ya responded, kuja niwape ile report. Kamata mtu, peleka yeye igoro yo gukina kweriguririe binto Martha Karua niko boigo agikiria serikali ya Kenya Kwanza asatebire nero ya ireire anene ebinto bikonyara kwa bigo kina ligori. Wameondoa ile pesa ilikuwa imewekwa ya kuteremsha gharama ya maisha. Ungekuwa unanunua unga 100, hiyo pesa wameichukua, wamepeleka wapi? Kuripotera igataseni kia Ndizi TV kurwa igatike chigosori kia Gusii meye kaunti ya Kisii alitana na Josephat Hamisi. Hekera yubo igagendrete bono gotigara na mangana rengete siasa mugavana boy county ya Kisii Paul Simbarati okona kurase gete kia Gusii stadium meye county ya Kisii chinga kichibono ni gabere gakorera sobwagare iganga yaje ko mutarro murai Vincent William Samoei Ruto asogote abuna igajize komanya kerengo gichibesa na serikali chichi county chibwanete kubwate kurwa elikonyara goikrania magendro ni go chinga kichiarate atebire buna na gotugutera chinkuma buna bwebwatanire ne Kenya Kwanza asatebire buna haina mangana yobo mani katika tugotigara na gotenena na Azimio One Kenya anasobo ribwa no na boni gabere ka komenta mangana buna serikali ya county ya Kisii anasobora ibwa eta inseyo kabiru mu governor ase ntunde ya eta ni go ya rokano go kuruma chiba ese stali chinge asabona ganie kyombe kaligiye kuligeria mangana renge tobo kurumi go korobo tukibwe ma serikali ya county ya Kisii elikonyana kwa beka byara bali ba kurumete chiba esa cha serikali. Nataka niseme hivi, mimi Simbarati, nataka mnisikize mzuri, siwezi piga magoti mbele ya mtu yoyote. Lile ambalo nimeenda kumuuliza Rais William Ruto ni kitu kimoja, sovereign guarantee. Hii serikali ya nini? Ya ujambazi. Nilienda kuwauliza bila kuogopa kwamba hizi pesa ni zetu, na nimesikia vizuri. Mimi nawangojea hapa Mheshimiwa Ruto utakapokuja na jeshi yako yote, utatuambia utatupea pesa zile ama utupei. Na tumezoea shida, sisi tumezoea shida, lakini wakati huu mimi nimeshikilia eneo langu kwa sababu ya kumaliza. Kitu ya pili nataka niseme leo hii hapa Kisii, nyinyi mlipiga kura, mlinipigia kura 270. Nashukuru, lakini nilipata kaunti ambayo imeoza. Na hekera yuagendrete gukona kurasa nsemo ya Keumbu umuraibu kya makalikia wepa Steven Kalonzo Musyoka niga atebire buno kubwatana nanko bwente ko borogati ya bwatani bali bensemo ya Azimio elikonyara kwaneke buna magendro ngo ikirani gware anene asense ya Kenya nigo chinga kichamo cha serikali ya Kenya Kwanza no muraibu Vincent William Samoei Ruto asate yabuna maiga yogo swabisi ebinte binge nigo bya roka nigo kinamagoli anene ebinto byengencho mono nigo chinga kichibona ichano komenta kweli goli mabuta komento kuligoliyo bosigati ebintu binde egenta mochiria serikali na gote abuna no kwendra kumundirio mokenyo botambe na bo Kalonzo ni gate buna serikali ya Kenya Kwanza nigo yabegete mirobeli bene asoko nyara kone kibuna se ensemo yabo yobora ikiromutienyi chinka chiri chintekana bali batali kwenyara nkonyara bali siringi chiri buisano ne mokiromutienyi ekibona ate buna serikali ya Kenya Kwanza chibese ichine chegendrete gotumia asoko nyara kogora abajumbe kurwa sensemende koso sensemelia ya Kenya Kwanza. Shida iko Kenya hii, kuna njaa. Afadhali hii ndizi kidogo hii ya Wakisii. Huko Ukambani kwa korera zenu kuna shida, lakini ajua hata nyinyi mna shida. Wangapi wanashindwa kulipa karo ya watoto yao? Hata hii regime imeshindwa, imechanganyikiwa. Wazazi wengine
ambao watoto wanapaswa wende ile inaitwa junior secondary, kwa sababu hawana imani ya kutosha, wanapeleka watoto waende standard 8 because standard 8 ya sasa ndio ya mwisho. Kwa hivyo wenyewe wamechanganyikiwa. Karo iko juu, mafuta yako juu, bei ya unga imerudi chini. Wangapi wanasema unga bado kurudi chini? Si walisema wakimaliza wakiweka Biblia chini unga inateremka. Raila na sisi zote tulikuwa tumesema kama Raila angekuwa rais saa hii, watoto wote ambao wako secondary school walikuwa hawatalipa karo. Sasa imekuwa the opposite. Wale wazee ambao kikongwe na kina mama mboga ambao wamenyemelewa wangepata kila mwisho wa mwezi shilingi 6,000. Hiyo sasa haiko kwa sababu tulikuwa tunajua itatoka wapi. Mahali tulikuwa tunajua itatoka ndio wanatumia kununua wabunge na kuharibu demokrasia ya Kenya hii. Ekero togotikana yono mwanchu muligere boygo totigare kumurekera mangana arengete siasa omubunge kurose bunge ya Nyaribari Masaba Daniel Manduko nigo wananya romo esoma egajeke gambero kyomochio Kisii konyara gotugutera rukwamereri kwa yegwekina ekibono kiabege twaseke gambero kia sokotebe kana buna niga gwetobo chori bwaeta asentiri ntale ngendonge nseyege kakimiti nyitano no mekine kiaberge kurugirirwa nigo mori yeke gambero gya Kisii gyate abuna Manduko niga gwetobo chori obu asentira obwasio leno obwasio kumulikito Ndemo Stevena Namange chini hapo Magega yeki na kwa merobo ibwa Daniel Manduku buno mujumbo Nyaribari Masaba ko bawasemete nye menge litiko yero ni gense mwa ya siasa kumbwasite Daniel Manduku yanya romo chengo bene magega ambero gya Kisilo ko sinyara gutugutera areki nekyo wakateba nga mwangete kura twagambere kine mitenyi sita lero kinangia nachua obateba nga abantu banyaribari Masaba bagati chikura chabo baronge nende bagachora Manduku no mujumbo obo ona chaga ko bakera mbia mono sana asogo onsabera okobana njama tukayonsi nakobaene kinga ntoramo ntokolega sina inu kagwa kambia mona se Chinsa au chie bunge Nyaribari Masaba ganya tabone kira bwati no bokoreri asamenyi banyaribari Masaba bono rende kituabwe kina na inantoye kujibesa ndokoraki omonto goruku moindi no monto goruku ndali obate babugo bakane Manduku chibironi 10 chibironi nenga abangina chibese china tobeke skuru vishia bana bagende skuru mbobe chibese chimna bako ngaiga ongo chimente basari abantu basomera talibo ne skuru yete Masimba ga naga metera machogu nijende to mwarimu wiki gocha skuru boke talibo namangane chiro mtu akamana manne bwense naja torosiri chiro ga Masimba abanga bagende kiroche gati abamenye bense nara gusangana barumbanya gucengera obo buyobu bwekina asomo jumba bo Daniel Manduku asabata bunamba musire kwana kibuna amagenderero nanyare kwana kiwasi Chinsa au ime bungeye Nyasaye nintale naye una kolipoteria Ndizi TV kwa ruwa sesemo ya Masimba kutoka ime bunge ya Nyaribari Masaba Erietariane Ndemo Steven Biamuno mulikito Ndemo Steven asoroboti rwasenchira yoboyekera nugotigana yumoncho muligere boygo togendera kumulikere meyero ngorwa Gusii aliyabakago koleka no mugimendrebwe county ya Kisii zidonya toto nigagendete no mureburiyo yobokondera kurobo konyi gwetera sensema ya donya chart missioner asa kurebinto no gochachinka chirine chifamili chire chintaka nigori tukulia lero akoruo osaru kurukwaye gochia asa menyi bakyobegi egotoka sebunge yabo basiri abwatoka gati ya bone ndagira gochia sabana balia batali kwenyara ne chinka chintaka mirded mumanyi na kenseme yona gotwarga roboti rokobwatia
kurwa guchaka etamu yae omo women rep we county ya Kisii Doris Donya Aburi nigo achakia ekiombe kia Donya Charity Mission kiogo konya bali batali kwenyara amona bali bamenyete no bolema asebono atalira ensemo ya kiobegi ebunge ya bobasi e county ya Kisii iliokogendereria omurubelioye ase aina na chianga endagira amone bintu byokurarira ase agutalira kera ebunge imeye county eyo ukwana ase chinga kecho nigo Donya tebabuna yenenchire ya moyo gukera abantu ase binyoro ime iliokoigwa ebirero byabo amona magani yabo iliokuligia amachibu asabo igate bamba chikubeka emerobeli yo irachi gokonya abamenyi be county ya Kisii iliogonchoreria amagima y'abantu project iliogo fili na kinya sai yakweta basani na kitoko ngotumia abasani bane bakonye egero muntu oli otabwati abantu mbale none gekoro to mbali kobeka balire chinda aba mbale batabwati meal a whole day they don't have even a single meal bono nchini ndageri abantu lero na mambi endagira ya matu kabere ko gicharo le tukelire ko bati na mambi ende na bokoro ranki okarabat nimbangite no women rep to make sure Kisii County ngwa tora abantu baito sustainable projects chirichi ko bakonya bona to ba amache ba practice irrigation banyora endagira yabo bagotumia aiga bono twari gocha chipale chire chimbe twarorire ne chimbe ene gasie governor na national government. When we pass that message okonyora we've represented our people na ende after all inere gas togokora igo tigatogenderega that we come from different economic clusters. And today she has started from the vulnerable, ameanzia chini, and it's like she's following the mantra of our president, bottom up. Today she has brought a mission here, which is a charity, and she's going to uplift and give smiles to few individuals or few families, at least to have a reason to trust in the leadership that they voted or they put in office. Ase chinga kecho nigo egati yaba MCA aboba kirana bakoragwa no mo MCA bwenseme yo Michael Mtume bamwa okoboko Donya ase gasingia agendrete gokora na gotebamba chikubwaterana nere eliokwene kyabuna e county yo yasukire mutuwe. This mission is a life-changing one. It is directly affecting women, people living with disabilities, and the youth. And we have to support her to ensure that we are able to reach our people. Lero twako muswati Doris Donya uchase kwa mwako na magendera leo kwa na gotebanga Nyasaye tiga momento bungaini nechisemi. I wish to thank her and congratulate her for the bold decision she has made to serve our people. Omoswati Beatrice Kerubo uyore omo MCA omochore bweka ase county ya Kisii amona Nyamira nigo arule eira gocha kubwaterana no women rep elio kwene kyabuna omochando bwa mache no chigoika omo elio anavyosema kwamba atatafuta maji yalete, na mimi kutoka county nitashirikiana na yeye kuhakikisha kwamba kila ward watu wamepata maji, na hasa mnajua kwamba wenye wanasumbuka kutafuta maji ni wanawake. As she has been saying, anataka kutoa vibuyu kwa vichwa vya wanawake, hata mimi ninamuunga mkono. Hii ndio njia mwafaka ya kufikia wananchi wake, na pia kama electorate ndio atajua shida zao ni nini, na kama mama amekuwa kielelezo. So tunamuunga katika hii mission ya charity, na tuko hapa kama viongozi ambao wamechaguliwa kumpa support ili watu wetu waweze kufikiwa karibu, na pia tumsaidie kwa kufikisha agenda yake. Kulipotelea egetaseni kia Ndizi TV litaliane Mildred Momanyi. Miyamono homurikito Mildred Momanyi hasoroboti rwa senchira yobo kirano gotiga na ibonu monchu murigire tumurekero godwa chinkongo chinde hanali yabaka okorekana ayibono ngendreto kumunyisa to chiabono botuko murai bwense William Samuel Ruto nigobona ikirana sege karo kemeronge 35 limo asenseli ya Ethiopia omoje go yingo korekana asomo chimoni bwa Addis Ababa hamona abarayibande kurwa sorongo rwa Afrika asabanyara kumurekerana ne hamangana yoko nyara gokinye uchumi anasorgongo rwa Afrika sense meju ni go murai bwense Ethiopia nyara korekana yabarayibande kurwa asorgongo rwa Afrika abo asabate abunega ngene no koneke bunense ya Kenya muri Chinsa chine ane hasorongo rwa Afrika nkonyara chire gokina unenchere mu yoko nyara gokinya uchumi hagati yabarayibakira nabo igo nigo bate abuna mbaligati gotingyo bwa matobu ya muri Chinsa chinde likoneke na Afrika nkonyarere gokina nyirobona nege karo kemeronga 35 limo ekibono kia bareta mu Chinsa chi Afrika asokonyara komurekera nako kwanera amangana arengete amagendero ye Chinsa chi chonsi imeyorogongo
rwa Afrika. Kotika na yubono humonchu muligereria nigo omuraibu abangase bunge Kimani Chungwa hanyarega kumuboria nene omuraibu kema kya ODM Raila Amolo Odinga gotika kumulekerana gukwanda mangana lengete siasa anasoko endra gochiria kyombekeri kyobochori n'echimbe ya IBC ekibondo kya kolitio bochori bwabo chinga kichyo bochori bono mwaka bochiri bubere na 2022 nigo chinga kichibono Kimani Chungwa atebire chinga kibono chiro necho kunyara kumulekera mangana lengete magendro na kumuboria Raila gotika kwameria serikali kirenga kinakone kinkore yatale okubwatana koime asoko nyara gokinia magendro asense ya Kenya. Mr. Odinga has always claimed that it is the deep state and the system that rigs elections and steals elections from him. He not only had the system and the deep state, but he also had the means to hack into electoral systems and to those of his competitors. And therefore, we want to ask Kenyans to ignore the calls to incitement by Mr. Odinga in his endeavor to look for another handshake that His Excellency the President has been very clear will not happen, is not about to happen, and will never happen. And we want to encourage our President and our Deputy President that the people who voted for them and those of us who campaigned with them, we want to encourage them not to allow themselves to be intimidated into another handshake. Na gotigana yubono inse yumunachobina Charles Mtai maiga yaba kagerwa bona ko babiri bagotangwa seka ke wike mubona soko bwaterani wanama machobuna ni ko babeta bako yubo mwaneke mwere barongo kurasi nyegetari ya Bungoma gose Bungoma rifaro ni ko mwere yubono litukuri yale robanyara kuigolirwa soko beke cash beri shiringi chiri bwemeronge 5 itatokero yomo abana bwogati yabo ni ko boneko tebekana babwaterani tasobwamo na ko yubo mwano yu ekengwere cross getali ya Bungoma rifaro nigo bakana momochayu aseba bakuigulirwa bana bunga mona Dr. Joseph Ogora, Irene Atieno, Robai na Nyama amona Jocelyn na Kemicha au bono banyara bagokana amomochayu nigo babere bagotangwa seki wikeye mo no na boni go bate bakante kuibo mwana womusubwati Masichebet nibo no chete kuibolera asenya getali stariki sano mutinyo 12 mwako eta maiga ya yomusubwati yumasi ni ganyolete mwana eta iyo asekolinda bana wabeta bakaguru bangegima inna na wabwatrente asoko ibo mwana ikonda wekiraboni ga mwana uyo kengwerere barango taratoka asomusubati Masichebet atigaritu mwana yomo ekerekiribo tukume bogendreto kuri mwana ndenge yebetwe maiga yo kuchukumibora senya getali ya Bungoma rifaro. Mwanchu muligire bono nyoronsia ya ngoetera Ndizi TV wansubu mugusi igonta takondo mutumoko kinkore na sentunde ya kabanda ndo sangana ukwana mange kolende bono ikensemende ye studio tomana captain number 001 Ndemo Stevena eli bono hanyaro tumanya mange anokurwa sensemeli yechigoso nyirobone kemina negetini kiri tukolia nkiyogati ya Shabana na Gusii FC to skongona torango sengora nande asentunde ya kabire. Bengi yako Rwanda sasa utangerete getasene kia Ndizi TV na malayo kumanyama ngana Amayia ko Chinsa au imense ya Kenya tiabona nkwali yani bena samangana Amayia ye chigo so libuna butambe reterana Ndemo Steven captain 001 Nyoto chakama ngana Amayia ye chigo so kurwa ligi ya National Super League NSL awa semano au bien tunda ikominemo biro veria seviti au korenda segeti kia Gusii Stadium ne otoratuari agosori ya Bosongo Derby agosori koreta amo chiti muivere korwa soro ngorwa Gusii chikogosori mia National Super League Shabana FC
yoranyare kobage kwarigani etimu ya Gusii FC ase gosori ye dabi entunda ya gatano gatiji timu chonsi ibere nyorabuna gwikera boniga nige timu ya Shabana FC etangaine imea eligi ya National Super League magayo konyara kobage kogosori chigosori ikomi gwikera boniga ase bwata chi point 25 abwase timu ya Gusii FC ere namba inye imea National Super League tera gosori ye mwe gosori kianda na nige bwata chi point 15 na Isato ase gosori ayo Gusii FC eiseko bwe gosori ni garanyare gotira na goswamba kana mbaya kabere imea National Super League ni era bwati amachiwali timu ya Murang'a Seal amone timu ya Kibera Black Stars eranyare ko bagekotwara Shabana FC eiseko bwe gosori ni garanyare komento munganyo egati yaye ne timu ya kabere Murang'a Seal goikachi point 5 na Isato chise kwenda makali mwancho moligereri na boro chebune sabira nyare ko bagekobana gwikira boni ya Gusii FC ya gosori chigosori 5 na Isato imea National Super League etarasiri gosori ende yonsi bagoteba ere unbeaten as chigosori 5 na Isato na sense mo timu ya Shabana FC ya gosori chigosori 10 ya asiriria gosori ya moyo ke gosori ya bwango igati yabo ne timu ya Kibera Black Stars sense ya Nairobi na ndake mbarore se gosori gusembaira nerere ase chinchira chobo buikorende timu ya Gusii FC ne cha sobore mwase gosori yumage kunyara guikore timu ya Kibera Black Stars egole ya mase usayonsi negeti kya Gusii Stadium litukuria mambi gochakira Chinsa kianda tokotia namana yo arengete egosori ya Bosongo Dabi tokoenda samana arengete ekiombe kirigia abaralia bechigoso kemkaire na Sports Journalist Association of Kenya ASJAC abwase baba tabakwana na bene ekewa ase coach of the month asomutinyo mutangani bwe mwaka bwechire bwibere na merongevere na stars coach eserieta Meshak Senge bwe timu ya Stratmo yekogosori hoki asensemo ya basubati aitweke gwekyo magayoko bwa eligi ya wango yigaye gosori eyu asatasire ti gosori ende onsi na ase kwegwa bene biegwa gati yabo nigaye tuchibesa chilibu chimia yemo akayego bene TV ya 55 inch gati ya bikombe gati ya biri aetu gochengera obokoleri bwaye. The tiebreaker, I wasn't even aware that this was anywhere in the card, so it's a nice surprise. I hope it came yesterday and I will put on red. We have so much potential across all sports, so that's why it was really important for us not just to focus on one area, but really to be very inclusive and to also just try to celebrate individuals who are making great contributions.